Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 25 z'ukwa 9. Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa yakatiwe gufunga imyaka 5 muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kubona amafaranga atemewe n'amategeko yahawe na Muammar Gaddafi wategekaga Libya mu gihe cy'amatora. Mu Burundi igisirikare kiremeza itabwa muri yombi ry'umusirikare w'u Rwanda kivuga ko yambutse umupaka akarenga metero 700 ku butaka bw'u Burundi, ariko icyabimuteye ntikihurizwaho n'impande zombi. Turajya ni Kigali ku isiganwa ry'isi ry'amagare rikomeje kuhabera, hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru rambuye mu Bufaransa, aho perezida wahoze ayobora iki gihugu Nicolas Sarkozy yakatiwe gufungwa imyaka 5 muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kubona amafaranga atemewe n'amategeko mu gihe cy'amatora ayahawe na Muammar Gaddafi wategekaga Libya. Urukiko i Paris rwamuhanaguyeho ibindi byaha bitatu, ariko rumuha igifungo kirekire gishoboka ku bufatanyacyaha. Inkuru ya Hugh Schofield waruri mu rukiko, murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Habaye kumirwa ubwo perezida w'urukiko yasomaga umwanzuro warwo. Uwahoze ari perezida yakatiwe gufungwa, ndetse uburemere bw'igihano cye busobanura ko ashobora gufungwa nubwo bwose yajurira. Bivuga ko mu minsi iri imbere Bwana Sarkozy ashobora kujyanwa muri gereza i Paris, ibintu bibaye bwa mbere ku wahoze ayobora Ubufaransa, ndetse n'igisebo gikomeye ku mugabo wamye avuga ko arengana muri uru rubanza ndetse no mu zindi aregwamwo. Ariko bitunguranye urukiko rwamugize umwere ku byaha bikomeye muri uru rubanza kuri Libya, ngo ntirwigeze rubona ibihamya ko ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu 2007 byatewe inkunga n'amafaranga ya Colonel Gaddafi. Cyakora urukiko rwasanze hari umugambi wateguwe n'itsinda rya Sarkozy, kandi nawe ngo yarabizi, ujyanye no kugerageza kubona amafaranga ya Libya. Ku rundi ruhande Sarkozy nawe akagira ibyo amwemerera mu gihe yaramuka atowe. Icyegeranyo cy'umuryango utabara abana Save the Children kiraburira ko abana hafi ya 1/2 b'Abanyasomaliya bari munsi y'imyaka 5 bugarijwe n'inkeke z'icyorezo cy'indyo itaboneye mu mwaka utaha. Kiravuga ko igihugu cyenda kugwa mu kaga k'inzara y'igitaraganya itewe n'ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere, izamuka rikomeye ry'ibiciro ndetse n'intambara. Cyongeraho kandi ko uko igabanywa ry'inkunga ryateye ifungwa rya serivisi z'ingenzi zishobora guhagarika izamuka ry'imirire mibi. Ingabo zirwanira mu mazi z'Ubufaransa zemereye BBC ko zafashe toni zigera ku 10 za kokayine zifite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari mu bwato bwo kuroba budafite ikirango cy'ibendera bwari ku nkombe ku cyambu mu burengerazuba bwa Afurika. Ubwato bubiri bw'ingabo bwafashe iyi kokayine kuwa mbere nyuma yo kwibirwa ibanga n'urwego rw'ubutasi rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge binyuze mu mazi ndetse n'abategetsi mu Bwongereza. Inkuru ya Ijoma Ndukwe mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Imigwi y'abagenduzi mu bwato bubiri bw'igisirikare bwarungitswe mu Faransa yafashe ubwato buroba kure mu ibahari Atlantique ku munsi wa mbere. Ubwo bwato bwari bwatangajwe n'amashirahamwe arimwo igisata mpuzamakungu gikora ubureretsi bwo mu nzuzi hamwe n'abajejwe intwaro mu Bwongereza. Basanze muri ubwo bwato amatoni ashika hafi 10 y'ikiyovyabwenge cya kokayine hafi y'inkengero za Afrika y'uburengero. Mu rwandiko abajejwe intwaro mu Bufaransa bavuze ko ivyo biyovyabwenge byafashwe bidandajwe mu ibarabara vyogira agaciro k'imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika. Ifatwa ry'ivyo biyovyabwenge riri mu rwego rw'igikorwa ciswe Operation Cohembe, igikorwa kirimwo amato y'igisirikare cy'Ubufaransa
yarungitswe mu kigobe ca Guinea kuva mu 1990 gucungera umutekano mu karere aho ubugizi bwa nabi bwo mu mazi bugwiriye. Rimwe mu mashirahamwe yagize uruhara muri ico gikorwa, ishirahamwe Maritime Analysis and Operations Center, ryavuze ko ifatwa ry'ibiyovyabwenge bingana uko ryerekana ko akarere k'inkengero z'ibahari ko mu burengero bwa Afrika ari cibare cy'urudandazwa rw'ibiyovyabwenge. Loni iravuga ko abantu barenga 250 hafi kimwe cya kabiri b'abana bagotewe mu mujyi wa El Fasher mu majyaruguru ya leta ya Darfur muri Sudan. Iravuga ko amashusho y'ibyogajuru yerekana amabariyeri ari ku birometero birenga 30 agosa umujyi akabuza ubwisanzure bw'ingendo. Umuryango w'abibumbye kandi uraburira ko abahunga bari kwibasirwa mu gihe abasigaye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwinjizwa mu gisirikare ku ngufu ndetse no gufungwa. Izi bariyeri zabangamiye ubutabazi bw'ingenzi bikomeza ikiri gusobanurwa nk'amage akomeye mu gihugu. Uyu mujyi umaze igihe kigera ku myaka 2 wugarijwe n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces bari kurwana n'ingabo za leta ya Sudani bashaka ubugenzuzi bw'akarere ka Darfur. BBC Gahuza Miryango urumva no kuri bbcgahuza.com saa moya zirabura iminota 24 mu Rwanda no mu Burundi. Hagati y'u Rwanda n'u Burundi hari kwibazwa uko byagenze kugira ngo umusirikare w'ingabo z'u Rwanda arenga umupaka kugera kuri metero 700 imbere ku butaka bw'u Burundi. Ibyo byabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru ku mupaka wa Nemba na Gasenyi. Ingabo ku mpande zombi ziremera ko ibyo byabaye, ariko icyo zidahurizaho ni icyatumye biba. Inkuru ya Premindi ku Magenge, Nairobi. Ingabo z'u Burundi FDN n'ingabo z'u Rwanda RDF ziremeza ko umusirikare w'u Rwanda w'umushoferi Sergeant Emmanuel Sadiki yarenze umupaka kuwa gatatu yinjira mu Burundi. Ingabo z'u Rwanda zivuga yuko Sergeant Sadiki yazimiye canke yayovye mu Kinyarwanda atabishaka ajabuka umupaka wa Gasenyi Nemba acafatwa n'igipolisi cy'u Burundi. Ariko ingabo z'u Burundi FDN zo zivuga yuko Sergeant Sadiki yasiguye yuko yazimiye inzira imusubiza aho yavuye ku kabare hafi cyane y'ikambi ya gisirikare ya Gako yo mu Rwanda, ikambi rimwo n'ishuri rya gisirikare. Mu itangazo zasohoye, ingabo z'u Burundi zivuga yuko uwo musirikare yagerageje guhunga ariko biba ivy'ubusa ubwo yari amaze kurenga imetero 700 imbere mu Burundi. Ubu akaba afungiwe mu gipolisi mu Kirundo mu gihe amatohoza kibandanya. Mu itangazo zasohoye, ingabo z'u Rwanda zivuga yuko zababajwe n'ibi byabereye ku mupaka ibihugu bisangiye kandi ko zizokora ibikorwa bikenewe mu rwego rw'imigenderanire na leta y'u Burundi kugira ngo isubize uwo musirikare mu Rwanda. Ku bihugu bisanzwe bitarabana ryiza, igishitse hagati yabyo gishobora kudafatwa ibisanzwe. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rufise umugambi wo gutera igihugu ciwe. Burundi n'u Rwanda bisanzwe bitarabana ryiza kuva mu 2015 inyuma y'igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, aho leta yagirije iyo u Rwanda kubigiramwo uruhara. Ubu ho bikaba byunyuwe nuko ivyo bihugu bibiri kimwe kiri ku ruhande rumwe ikindi kikaba ku rundi muzihanganye mu ntambara yo muri Kongo ihana urubibe n'ibihugu vyombi. Tuyi Kigali mu Rwanda hari kubera isiganwa ry'isi ry'amagare, aho uyu munsi kuwa kane abasiganwa bagenze intera ndende, ariko abakinnyi b'Abanyafurika bakaba bakomeje kugorwa. Mugenzi wacu Samba Cyuzuzo ari kurikurikirana uyu munsi. Twavuganye mu kanya kashize ari Kigali, antangira mubaza uko byagenze kuri uyu wa kane. Uyu munsi isiganwa nibwo noneho ryatangiye mu by'ukuri, kuko batangiye kwirukanka ibikundi ari benshi basiganwa mu makipe y'ibihugu byabo, biruka intera ndende, ni ukuvuga bazenguruka kenshi mu mujyi wa Kigali mu muhanda mu nzira yateganyijwe. Navuga ko abantu batangiye kubona ibirori nyabyo by'isiganwa ry'isi ry'igare, aho rero abasiganwa cyane cyane b'i Burayi bakomeje kuyobora isiganwa kuva ritangiye kugera rirangiye. Mu kurangiza rero umufaransa witwa Seria Geri niwe wabaye uwa mbere ku isi. Aha navuga ko ari mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 23, asize hafi cyane umunyaslovakia bageranye ku murongo, amusize rwose ubona ko amurushije imbaraga. Naho ngaho nuko isiganwa ryarangiye, ubu ni ubaye uwa mbere ku isi, ariko navuga yuko abanyakigali batangiye kubona ibirori by'isiganwa mu by'ukuri kuri uyu munsi. Ariko ubwo birabera i Kigali byose? Yego, ni mu mujyi wa Kigali, ni inzira imwe iba yaragenwe uyu munsi, aho bazengurutse ibirometero 119
bazenguruka ahantu hareshya na kilometero 15 bahazengurutse inshuro 8. Muri iri siganwa twakomeje kubigarukaho inshuro nyinshi ko abakinnyi bahagarara ibihugu byo muri Afurika bakomeje kugorwa. Nta kirahindukana n'ubu, bari basobanura impamvu bakomeje kugorwa? Nta kirahinduka mu by'ukuri, ahubwo uyu munsi byarushijeho kuba nabi, kuko mu bakinnyi bagera kuri 86 batangiye hari harimo 22 b'Abanyafurika. Ni ubwa mbere byari bibaye mu isiganwa muri kino cyiciro ko Afurika iserukirwa n'abakinnyi benshi, ariko abo bose nta n'umwe warangije kugera ku munota wa nyuma. Umunyarwanda witwa Jazira, umwamikazi wari usigayemo, nawe yavuyemo ananiwe. Bo mu bihugu byose bya Afurika rero bose bavuyemo, ndetse nabo mu bihugu bimwe na bimwe by'i Burayi nabo byabananiye, kuko isiganwa ryashojwe n'abakinnyi 35 gusa mu gihe hatangiye 86. Impamvu buri gihe n'ubundi nta yindi, ni uko iyi ni isiganwa ry'abambere ku isi. Niko n'abakinnyi b'Abanyafurika turimo tubaza hano bakubwira, bavuga ati ahangaha ni abambere ku isi, kandi bano bantu bo mu bihugu by'i Burayi baritegura neza kuturusha, bafite ibikoresho bikomeye kuturusha, babishyiramo umwanya n'imbaraga zikomeye kuturusha. Niyo mpamvu barimo hano batwanikira. None se Samba, mu mujyi wa Kigali ho ubu ngubu byifashe gute kuri uyu munsi? Uvuga ko isiganwa risa nkaho ryatangiye nyirizina, ubuzima bumeze gute? Abakurikirana mu mihanda bimeze gute? Navuga ko abantu batangiye noneho kuza ari benshi kurushaho ku mihanda, kuko bamenye ko nyine ibirori byatangiye nyirizina. Urumva bariruka ibirometero birebire bitandukanye n'ubushize, aho bakoraga ibyo bita individual time trial cyangwa se prologue, biruka ibirometero bikeya. Ubu barazenguruka inshuro nyinshi, barabona kabisa uburyo igare hano bakunda kuvuga ngo ririmo rirarya abantu, kuko kuzamuka imisozi hano muri Kigali abahazi, imihanda y'amabuye izamuka, abantu barimo baraza ari benshi cyane kurushaho kureba uko iri siganwa riri kugenda. Ubu hagiye gukurikiraho iki rero? Ejo hazatangira icyiciro cy'abagabo batarengeje imyaka 23, nabo bita aba junior cyangwa se abari hagati y'imyaka 17 na 18. Abo ngabo ni bejo bazasiganwa amasiganwa 2 mu gitondo na nimugoroba, icyiciro cyombi biruka ibi bita road race cyangwa se intera ndende, mbere yuko noneho ku wa gatandatu hasiganwa abagore, icyiciro cy'abagore bakuru abo bita elite, no ku cyumweru ariho finale nkuru, abagabo nabo bazasiganwa babita elite. Nayo marushanwa ubu ngubu asigaye ari nayo tuzakomeza ku munsi w'ejo. Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yagejeje ijambo kuri Loni ariramara akoresheje ikoranabuhanga ry'amashusho nyuma y'uko ubutegetsi bwa Trump bumwimiye uruhushya bita visa mu kwamagana ibikomeje gukorwa na bimwe mu bihugu byemera leta ya Palestine. Mu mbwirwaruhame ye bwana Abbas yasubiyemo kwamagana ibikorwa by'igitero cyo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 cyagabwe na Hamas kuri Israel. Yongeye gushimangira kandi ko uyu mutwe utazagira uruhare na rumwe nyuma y'intambara ya Gaza, anawusaba gushyira intwaro hasi ukaziha ubutegetsi bwe. Yanavuze ko yiteguye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu mu gushyira mu bikorwa umugambi w'amahoro wa Gaza watowe ku wa mbere mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Iyo nama yari yateguwe n'Ubufaransa bufatanyije na Arabia Saudite. Hagati aho Slovenia yaciye minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kwinjira ku butaka bw'iki gihugu. Itangazo rya guverinoma ryavuze ku mpapuro z'amategeko z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC zo kumuta muri yombi kubera ibyaha by'intambara Netanyahu aregwa i Gaza. Izi mpapuro z'amategeko zizwi nka arrest warrant zituma bwana Netanyahu ashobora gutabwa muri yombi mu bihugu 124 biri mu rukiko rwa ICC. Indege ye imujyana i New York, aho ategerejwe kugeza ijambo ku kanama k'umutekano ka Loni ejo kuwa gatanu. Yagombye gukora ibirometero 600 by'inyongera ku rugendo rwari ruteganyijwe kugira ngo yirinde kunyura mu kirere cy'ibihugu by'Uburayi, aho yashoboraga gutabwa muri yombi. N'umwanya w'ikinamico urunana saa moya zirabura 17 mu Rwanda no mu Burundi. Nadine yisubiyeho ku myanzuro yari yarafatiye Patrick. Hagati aho rero ngo afitiye Chris ijambo ry'ingenzi. N'urunana. Aroreya bonjour. Bonjour Chris, umeze neza? Yego meze neza nubwo haramutse umuvumbi. Niko bimeze, ndabona akazi k'uyu munsi kukageraho bitoroshye pe. Urampamagaye rero. Ndamutse numva nyine ngukumbuye, ndavuga nti reka mpamagare Chris kuko wadashobora kumpamagara. Wabihamya reya? Ese nshobora kuhamagara? Ngaho mbwira inshuro tuvuganye ari wowe umpamagaye Chris. Kenshi niwo mpamagara, numva nta mpamvu yo kugira urubanza. Wambwira icyo warumpamagariye? Nifuzaga kugusuhuza, nkumva ijwi ryawe nkanakwifuriza umunsi mwiza. Urakoze cyane rero. Ariko bitanakugoye wanyura muri izi nzira ukampa lift ukangeza ku ishuri kuko ugiye ku kigo nderabuzima ukankiza iyi mvura pe. Oh, so sorry. Ubu
wageze ku kazi rero? cyane rwose. Ndihombeye nyine ubwo nta kundi ndategereza ihite mbone kugenda nako ndareka igabanuke mfata umutaka. Nta kundi. Ariko rero hari n'ikindi nashaka kukwisabira Kiri. Ndakumva rero. Wanize uyu mugoroba wawe? Mugoroba wanjye. Hari ibyo nshaka ko tuganira rwose kandi hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira Kiri. Uyu mugoroba bidashobotse se ntabwo wambwirira kuri telefone. Hari ikibazo? Hello, yemwe. Umva, niko mushobora guceceka gato tugatangira? Abenshi iyo mubonye mpagaze hano imbere yanyu mutekereza iki? Haleluya, amasengesho. Dutera ibiti ibidukikije. Ikinyarwanda n'icyongereza, Kinya English. Murakoze cyane. Mutekereje byinshi ariko bigitumye mpagarara hano imbere yanyu ni ibidukikije. Murabizi ko nshinzwe ibidukikije hano mu kigo cyacu. Hano mu kigo cyacu rero dusanganwe karabu yo kurengera ibidukikije. Abayirimo benshi biga mu mashuri yisumbuye. Murayizi? Turayizi na mushiki wanjye barangije rwose yayibagamo. Nibyo rwose Kirere yayibagamo. Icyo mbifuzaho rero muri aka kanya ni uko dufatanya gukorana n'iyo karabu mu kurengera ibidukikije. Ariko mwari rero njye numvaga ibintu by'ibidukikije bireba abantu bakuru nk'ababyeyi bacu kuko bamwe muri bo nibundi niba usanga mu bikorwa byo kwangiza ibidukikije. Dusobanurire neza Oba. Niba usanga batema ibiti bitarera, niba bangiza ibishanga bamenamo imyanda banatsindagira itaka, ni nabo batwara ibinyabiziga bicumba umwotsi wangiza ikirere nka ya moto ya papa. Uvuze ukuri Oba. Nibyo rwose abantu bakuru tubasanga mu bikorwa bitandukanye byangiza ibidukikije. Ariko se abana bo ni shyashya. Ubundi se twe ni hari igihe tugendana udupipiri tukanatujugunya ahantu hatemewe. Kandi rero batubwiye ko amacupa ya plastique akoreshwa inshuro imwe akajugunywa ari mu byangiza ibidukikije. Obama ibyo uvuze ni ukuri rwose nibyo pe. Ariko ndutiye nabyishimo mubivuze ukuri cyane. No mu bakiri bato harimo abakora ibikorwa bihungabanya ibidukikije. Ariko ni ukuri rero abantu bakuru nibo bakabije kwangiza ibidukikije tica. Nabyemeye Uba. Ariko nk'uko bagenzi banyu babivuze urwo ruhare mu kwangiza ibidukikije nubwo rwaba ruto rugomba kwitabwaho kugira ngo rukosorwe dufatanye mu kubungabunga ibidukikije. Ahubwo se hano ku ishuri imyanda yose hanyanyagizwa n'abande si twebwe. Urakoze cyane nduti. Mwabyumvise ko namwe hari ibikorwa byangiza ibidukikije mugomba kwirinda. Mwabyumvise neza? Yego. Ikindi ni uko abantu bakuru bakoresha abakiri bato mu kwangiza ibidukikije. Ndabibona rwose. Abacuruzi barunda imyanda mu mifuka bakabiha bamwe mu bana bakaba ari bo bajya kubimena mu gishanga no mu ntoki z'abaturage. Aha, mwabyumvise ko mutitonze mwakoreshwa mu gukwirakwiza imyanda ahantu hose kandi byangiza ibidukikije. Karabu ishinzwe kurengera ibidukikije hano yahinduriwe izina ubu yitwa karabu yo kurengera ibidukikije n'isuku n'isukura. N'isuku n'isukura. Yego rwose. Mu byo dushinzwe aha mu kigo cyacu ni ukubungabunga ibidukikije, kwita ku biti twateye, gutera ibindi aho bikenewe no kurwanya icyitwa umwanda cyose hano mu kigo. Natwe se muradukeneye muri iyo club tica? Sinabibabwiye se ko tubakeneye cyane Oba. Mwese murahamagarirwa rwose kwita ku isuku hano mu kigo cyacu. Tugakusanyiriza hamwe imyanda ahabigenewe kandi tukayivangura. Mwabyumvise? Tukayivangura gute se kandi tica? Imyanda ibora n'itabora ntimenwa ahantu hamwe. Imyanda ihumanya n'idahumanya nabyo bigomba kuvangurwa. Karabi. Koze riki ku muhanda. Nyumva moto yawe misenza niruka nka musho. Nze ngutegerereza ahangaha. Nawe ntugakabye. Ubwo sigiye kuva ko yamagurutse iwanjye wumva moto yanjye rwose yinda. Nakumvise igikata mu ikorosi ryo kwa Muhire. Mitanza niruka.
none urashaka lift Nadine? Oya nta lift nshaka. Nshaka gukora mu kiganza cya parasosho wacu rwose. Akira rwose. Kora mu kiganza cya engineer Bushombe umuhanzi w'icyamamare akabana parasosho. Nishimiye kuri yo batoye umurimo ushinzwe imibereho myiza mu iterambere ryacu rwose Busho. Uri mu bantu bitangira abantu rwose. Reka nibwo umuntu Nadine we. Rwose kutabona umuntu ari mu kibazo ngo mwihorere kandi hari icyo washobora rwose gukora burya nibwo bumuntu. Ikindi rero Bushombe. Ndakumva Nadine. Ubushize waramfashe ngiye kubona mbona Patrick ageze iwanjye mu rugo. Yego. Ariko ko nari nyirakaye namwamaganiye kuri nanga ko ndebera umwana. Mu by'ukuri rero kwihagarara ngo nzarira umwana wanjye ngenyine ndumva nta kibishoboye rwose Busho no kuri. Ariko umurira wenyine kubera iki? Umubyeyi wundi ko hari wamurira wenyine kubera iki? Yego urakoze cyane. Niyo mpamvu rero ngira ngo bingiremo Patrick agira icyo akora. Sibyo? Wagira icyo akora? Akose Nadine. Ndakumva. Azagira icyo akora gute kandi wumva udashaka ko ari umwana? Kandi nkubwira ko navuye kwizima. Patrick niwe se w'umwana wanjye azaza murebe rwose. Numva ubwo noneho. Narabyemeye rwose. Kugira ngo se buriya kwanga kwereka Patrick umwana niwe wahimaga wenyine. Nasanze ari amakosa. Nadine. Karama. Burya wahimaga umwana wawe. Unamuvutse uburenganzira bwe kwitabwaho n'ababyeyi bombi. Butatu bubiri. Ariko sha byinshi izo ndirimbo buririmbo buziririmbirana. Wowe se numubona none zuragira ngo mwite Kajanja. Nizere ko atari ngiri kuvuga byinshi. Wabimenya rwose niho ubwo butaki bubiri n'agace wasigaranye urumva ugikwiye kwitwa Obama. Ibyo bintu byo guhimba undi mwana izina ugendeye ku buga afite ni bibi cyane. Ubundi surinda uhimba Obama izina ubwo wowe wakureba yakuburaho intege. Ariko rero nuko mwansamiye hejuru mutabanje kunyumva. Tukumva se tukumva iki? Nashakaga kuvuga ngo Obama bari uyobora igikorwa cyo kuvangura imyanda ihumanya n'indi myanda kuko yamucino cyakaba ari butatu. Byishimo turakwiyamye ni wongere guhimba Obama izina. Niwona ngiye nkubise umuntu nkamukura amenyo atatu rwose agahinduka amapengo mu mbera abagabo. Wowe se wakubita nde n'utwo dutoki twawe tutuzuye? Uravuze ngo Obama ntiyakubasha kuko afite intoki zituzuye. Igipfunsi cy'udutoki dutatu we butatu bubiri. Ye nukomeza kunuka ndakumenura urutwe ni bashake bamana ako bundi wacyana kubita Obama hano muswa nazongera kugusuzugura mukubita umunoze ubundi nabwangi nakishati nizagukubita sha ngani yake ni buri umuntu w'umugabo. Obama mwapfa dore mwarimu mu gisharaje nakazi kari ngende igendeye uretse uraza kubibona kutaza ngo nkogoshe Busho. Se Patrick ugira ngo nzange no kwiyogoshesha. Umwanya wose umaze ahangaha ni wari utegereje ko ndangiza ura musore. Reka da. Nari nigereje ko agenda ngo tubone uko twiganirira. Se Busho konzi ko nta mabanga aba hagati yanjye nawe. Abuzwa n'iki se? Aya hese. Mara ngo ufite inkuru nziza. Gusa nari nkwiye rwose kuyikubwira gutyo utanguriye akantu. Inkuru nziza? Inagurishwa ahubwo. Ubushombe rwose ko ntari umunyamakuru se ngo nkereye iyo nshisha ku gitangazamakuru runaka naba nguriye iki? Ntabwo kuganiriza gusa da. Okay. Nta wundi se. Ariko inkuru ngufitiye n'ubona ariko kandi ni nziza pe. Kagira inkuru rero ngaho yimbwire. Ugize amatsiko ze? Yego cyane. Ariko nawe ngize amatsiko nyine wabona harimo akantu. Akantu se kagenda gateko. None se bushoreka nkwibarize. Inkuru itagira amafaranga uyibaho wabona ndangiye ikera kagishyushye kandi havuda cyake ibindi Patrick akanye kubwira. Mbwira rwose. Uyitondo. Nagize imyanganira na Nadine. Nadine. Twaganiriye ngo rwose yiteguye kwakirana na yombi akakwereka umwana wawe. Wakanamuguha rwose ukamuterura rwose ukagira ukambeza nawe ukamwishimira. Ngo ngukibusho. Nadine ubwe niwe wanyibwiriye rwose ngo ariteguye uzaze umwana wawe amukwereka. Umva nkubwire Busho. Ugenda umumbwira uti hamana ikawa zawe. Uti? Ikawa mwana we yanze kumunyereka Busho. Ntawe ngikeneye. Ikawa zihe? Umwana wawe niwe wita ikawa? Ntawe ngikeneye. Yanze kumunyereka nkimukeneye. Oya Patrick. Urita umwana wawe ikawa koko? Umwana n'ikawa se bahuriye hehe?
umva busho nuko nkubwiye yewe ugenda umubwire ngo nashatse kumureba aramunyima none sinkibikeneye. umva rero mubwire Patrick mbwire ntukarakare gutyo. ntabwo ari ukurakara busho. yego Nadine yitwaye nabi sasa ariko nawe urabizi ko yabitewe n'ibyo wari wamukoreye. ugize amahirwe rero agacururuka fatiraho rwose uriya mwana n'uwawe. ndakurahengeye mwene musonera sinjya niruka ku muyaga. urumva busho umwana yanyimye namuhamane nkenera umwana nzabyara undi. urumva ubundi umugore yakwima umwana ubwa mbere akamukwima ubwa kabiri ubwa gatatu akamukwima ukemeza ute ko ari uwawe. ariko sekiri abantu koko aha si heza Sereya maze niyo bare nziza muri Nyarurembo ifite ubusitani bwiza nta rusaku ijyana ahantu abantu bicara bakiganira nta kirogoye. yego ibyo uvuze nibyo ariko rwose iyo mpitishamo nari guhitamo mu rugo iwawe. mu rugo se niho abantu bahora baganirira. sheri iwawe ni heza pe haba hatuje radiyo yawe ihoramo uturirimbo twiza dutuje tukagendana n'amashusho agaragara muri sikirini tivi yawe nziza nini kandi rero hamuhumurira neza. umuntu aba agomba guhindura Leya. nyine niyakiriye nagira ntese ko atari buri gihe umuntu abona ibyo akunda. ngaho se reba hano kiri ndabikunze cyane ukuntu uhise uhindukira ngafata ifoto yanjye uko nabiteganije. nizere ko utayifatiye kuyikoresha mu bidafite umumaro Leya. ubwo si bidafite umumaro nayikoresha ni nk'ibiki kuko kiri simbizi ariko abantu bayakoresha byinshi mu nyungu zabo kandi ugasanga batabivuganye na ba nyirayo. ni ukuri sinakoresha ifoto yawe mu buryo bubi kiri ariko si uguranywa amazi yonyine pe ko hari igihe wagutumiye wanyemereye nkanagusengerera. sinjyanywa inzoga mu minsi y'akazi Leya. ubwo ni uko ubishaka kandi namaze kubona ko icyo wishyizemo bitoroha kukigukuramo nyine. muri make mfunga umutwe. oya da. none se ko mutambwira icyo mwampamagariye. umva Chris ariko ngo arabishyira ku rundi rwego akamvuga mu bwinshi. mu byubahiro byanyu mumbwira icyo mwampamagariye. kiri karame. shashiri uzi ko mama wanjye yampamagaye uko inabi kubera ko ibiruhuko byarangiye ntageze iwacu. iminsi yose y'ibiruhuko buriya ntabwo ugeze ugera iwanyu. reka da. niba ari uko byagenze wabyitwayemo nabi pe. kandi nararetse kujya iwacu nanga kugusiga wenyine i Nyarurembo kiri. yego habaye n'akazi kubera gahunda nzamura bushobozi ariko ahanini nahamye n'ahangaha kubera wowe. warakoze cyane ndabigushimira kandi ndagusabira n'umugisha Leya. ikibazo nyine ni uko byanteranije n'ababyeyi banjye. ukaba ugira ngo ngufashe iki? icyo wamfasha nta kindi nako keretse nyine wemeye kumperekeza iwacu kiri. nyine ko mu minsi iri imbere nshaka kunyarukira iwacu uzemera umperekeze nako ntware mu modoka yawe. Chris ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cyareye naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane. gusa nakubwira ko Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa yakatiwe gufungwa imyaka 5 muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kubona amafaranga atemewe n'amategeko ayahawe n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar El Gaddafi. icyo gihe yamuhaye mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo kuba perezida. aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri BBC gahuza.com. twafashijwe na Muzechka kugira ngo atukugereho amajwi ameze neza. Ndi Prudence Nyumva akoze guhita mu BBC gahuza miryango. kuri uyu munsi uraharyana na ejo.